Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita bermain layang teman-teman. Wow, angin sangat kencang teman-teman. Keren sekali teman-teman. Wow, jauh teman-teman. Angin berembus dengan cantik teman-teman. Kencang sekali teman-teman hari ini. Oh teman-teman, kita sudah siapkan layang teman-teman. Atas layang teman-teman tuh. Oke teman-teman, mantap sekali teman-teman. Angin pada hari ini, cuaca cerah sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut terus teman-teman ya. Kita coba naikkan teman-teman, bagaimana situasi di atas teman-teman. Terus stay tune di channel YouTube PAG Layang teman-teman. Oke, turun teman-teman. Turun teman-teman.
teman. Kadang kita ini yang keras teman. Tukar ya. Belum mana? Bisa pegang, ringan. Oke teman-teman, yang sudah kita turunkan teman-teman. Patah teman-teman, patah teman-teman, kena kabel listrik. Gimana? Sampai jumpa lagi teman. Channel PG Layang. Jangan lupa subscribe, like, and share.